Rezi Sılav ezbeni em veke rudav bajar bi bajar digerin reng û denk, ahenk û coş û firoş û kampanyaya hilbijartinên sîyekê adara 2024 ji cihê cih li nav qadê geh bi berbijêran ra geh jî bi dengdêran ra ji bo ku haya we çebe taybet ji bo we vediguhezin ez îro jî di qelbê Mezopotamyayê da li bajarê xweş Batmanê me kelecan, coş û firoşa hilbijartinan li Batmanê jî di asta herî bilind daye. Em tozekî hefzaya xwenû bikin di hilbijartinên 31 adara 2019 da em dikarin bêjin ku li Batmanê hema ji sedî heftê û heşt dengdêr çibûn ser sindoqan eleqeya xelkê Batmanê ji hilbijartinan ra geleke di wî hilbijartinê da ya 2019 da berbijêrê Dem Partiyê Mehmet Demîr hema nêzîkî ji sedî 67 dengan bi dest xistibûn û şaredariyê hilda bûn berbijêrê herî xwe rikeberê Dem Partiyê AK Partî bû ku rêjeya dengê wan jî nêzîkî sedî 29 hebû. Îjar aktorê dinê li Batmanê hene ji wan aktoran yek jî û ku li Batmanê hêza wî zêde bêguman Partiya Doza Azad Hüdaparê berbijêrê Hüdaparê jî parlamenterê Batmanê yê Hüdaparê û em bêjin siyasetmedarekî ciwan birêz Serkan Ramanlîye ez ê wî ra hevpêvînekî vî bajarê xweş bikim. Ew jî nihal gel min merheba ez benî. Merhaba, bixêr hatin ser şevaron hatin. Sabî, gelekî spas. Hûn ji qadê têne çawa diçe kampanya hûn çi dikin û diçin kêderê. Dem têra me nake, wext têra me nake lê bajarê nîv milyon em dixwazin xwe bigihîne her kesî ama her kesî em rû bi rû bibinin xweziyê xwe ji wara bêjin, projeyê xwe ji wara bêjin û em dixwazin dengê teva bistênin. Em dixwazin bi serkevin lewra. Hüdapar tenê çar parlamenterî weye hûn ji xezineyê jî alîkarî nagirin. Na narin Kampanya xwe çawa didomînin? Perê we tune ne hûn çawa dikin? Çavê me li berîkî hevalê me ne. Firastî çawa diçe ne zor e? Eyn wiha ye. Zehmet e. Hevalê me, hevalbendê me, endamê me êgo hişme dikin. Destê xwe davêjine berîka xwe her demag û hilbijartin dest pê dike. Her kes ku ji ba xwe dide û em pê kampanya xwe didomînin. Hüdapar ji 2018 vir ve neketiye hilbijartin Belê. bi serê xwe. 2019 we AK Partiya ra tifak kir. Me piştevaniye dava em neketine hilbijartin. Neketin 2023 da dîsa heman şeklî. Vê carê jî heta xaftin ku hûnê dîsa AK Partiya ra tifak bikin. Çima tifaqa we ev car çêne bû? Me xwest wa me nexwest ji ber wekî em tevser navê xwe kevin hilbijartin. Çima we nexwest? Kê we nexwestin? Ê me got neqla çûyî di hilbijartina wekîltiyê de me got AK Partî teklîf me kir gorin em tifaqê bi hev dûra bikin û me jî qebûl kir, me li hev kir. Me jî xêrê jê dît, Serokkomar jî xêrê jê dît, AK Partî jî xêrê jê dît û em bawer dikin miletê me jî xêrê wê jê bibêne. Vê neqlê em çûn me got We teklîf kir. belê belê vê neqlê em çûn me teklîf kir. Me got dixwazin vê neqlê jî em tifaqekê bi hev re bikin. Gaya me çi bû me digot di çend qezaya de yan bajar bi destê me kevin. Em wek Hüdaparê xwe jî nîşan bidin alema xwe ka gelo em ê karibin rêveberiya şaredariyê bi pêş de bidin. Em ê karibin xizmetê ji miletê xwe re bikin yan ne were xelk me tecrübe bikin. Muxabin heyetê AK Partiyê got di ti derî de em nikarin serokatî bidine we. Ancak em karin endamê meclisa ew jî dora heşt heba tamamê Tirkî'de heşt heb endamên meclisê bidine me jî qîma xwe pê nanîne. Me got kêrî me nayê. Ez karim ve jî bêjim Ankara, İstanbul û İzmirî û Bursayê bi xwestina Serokkomar Erdogan me got em namzetê serokatiyê bajarê mezin. Em naxine hilbijartinê lê wekî di herkes ji xwe re. Yani li wan bajarê ku we behs kir çar bajarên mezin hûn piştevaniya dîsa Belê. AK Partiye. AK Partiye me bikin. Baş e. Soz wadên Serkan Ramanlı ji xelkê Batmanlê re çi ne? Yani hûnê çawa xelkê qanî bikin ku dengê xwe bidin ve rayê xwe bidin? Zanê veke ji bo vê dipirsin. Dibe niha heşt mehberê me te ji xwe re kire wekîl. Niha veke tu parlamenterî çima tu dava serokatiya şaredariyê em got veke heşt meh borî min jî hin tecrübe standin. Ez di tu derî de di wezareta de hember walî li cem müdürê ku xizmetê ji miletê me re dikin ez ne amirê serserê wa me ji ber wê ez rica dikim ji wan ku xizmetê ji miletê me re bikin. Di van heşt mehê borî de min dît
gelek tiş بدل من نايكر yan zaman tedet borun yan ama van işanamenin hatta go Yani cidden bürokrasi de berre. bürokrasi böyle böyle emek o çiye em karbim bi deste xo خدمت خوش ملت خوار بکن جبرا چیتره نحوجي ام دبي خل بات كسي خوار بكن نحوجي ام الهيبيا بابن وقت بيجم تعبيل دريا خليل سريع اما بيشتا خو بدست خو خوري بله غايه ما ابا وخدمتك قال لك زيدش باتمان يرنها لازمه قال لك بروجي ما هنا Serkan Ramanlı be şaredari Batman'ı. Ye çi fark bir hebe şaredari AK Parti ve şaredari Dem Parti. Vega başa persek hoş bu دماغو ام هي نو 2014 دا ام بونا نامزت شارداریه دوی هرما خدا ما تشي گوتو ما گوه که هنک پارتی وقت دم پارتی دبی ام دعوا زمانی خود کن دعوا هبونا خود کن دعوا ناسنامه خود کن دماغو ام بسر کفن هیوی اجمانا کن که امی خدمتش ورا بینن لو را حتی نهاجی وقت عادت خدمتش کسیره نکربون دوی وارد اق پارتی جی لدیجی وادگو دعوا زمانی خونه کن دعوا ناسنامه خونه کن بواتش تا نیده جمع امی خدمت اجبار بکن امی ریو چیکن اسفالت هوا چیکن قلدرم هوا چیکن به هر اوای تشتیم باجاری خدمت باجاری امی اجبار بکن دعوا زمانی خونه کن ماجی مگو هر دو نه آلترناتیف نشی هفدور هر دو به هفر دبن امی هم دعوا زمانی خوب کن هبونا خوب بکن ناسنامه خوب بکن امی خودی در کبن شالی کی باش عالی دیج امی خدمت خوشی بدست بکن Proje ve mezin ji bo Batman'ı ve ki mizginiye ki durav gihini çiğ yancı çent işte va kurt rezi. Vega set işte skarım bizme ber çave alemi yek. Çine? Vega bajarı nu حقي إماري حقي أواهية قاطع بلند بكن هنا بله للباجاري كبن تنان بله أبدو بنديك تشيدك باجاري كبن فقيرية دنا إنو زنجينية دنا واجي بالا خوكشان دي دورا باطماني تف عرض راست عرضين ببركتن تشدكن عرضي ببركت تكنا عرسة تكنا بتون تكنا أواهي ایرو برکی کیفامته لی 5 سالی دی امیر چوکا خوخن امی به مچما وان عرداش دست خو بردا متوکر بتون برکی نانتنا به ام بخون راست جبروی اوای اب سری هفته سالیه گوشخوا قال لك جي باطماني محلي ما يكفن شو خد من بتون دنا تنكاري بيجا زراعه دور دبكي بيجا امجد بيشن امي وان محلي خو جنوبا افا بكن برياكو ام بكن كو ملات شي خيرج مالي خبينه يعني مالي وبقيمت به امي اماره تخنوي دري حقي بلندبونا قاطاج امي بدنوا رخصته بدنوا و امي دبن كنترولا خود بكن كو باجاري من نوبه دماكو او تشيبو وي فقيري جناوم مرابي وقتيكم ملات خيرج مالي خو ديتن قيمت عرضه وارش خانيه وار تشيبو وي بريكا واجي بربنن وقتيكو فقيري شو دزيش حولي درابه اسرار كشيش حولي درابه زارو كيما بري خنادنا تشتي حراميه وتشتي غير مشروع دزيه ناكن کسی نخوابینن نابنه چته بوی آوای و خیره جیب بینن فرقی ما ایرو زارو که ما پیره که ما جن و اختیار نکارن هر انتظار بهنا خبردن لورا چتل و دری زده هنا اسرار کشی زده هنا امی و درش بر پاکش بکن امی محافظه فرقی خوشی بدست خو بکن و سکاکی خوشی و برداری مکتبی خوشی او کسی که حضور ملت ما خراکر ام جمع حضور ندنوا باشه یک سکن سرجمار نفوس باتمانه ادمیم قیجور 65,000 بالتباهي لگور توی که جسدی 40 نفوس باتمانه امر وانج حجراجی برجرتن یعنی یکش باجار هری جوان باتمانه بله لی او باجار کو رجا بیکاری هری لزده یکش وان باجار دیسا باتمانه بله رجا استخدام جدی سیا هری که باجار باتمانه مالش بله تبی تدی کو مزوپوتامیا اردوی چاندنی گلکه خزنه کی وقت پترول چای رامانی تو خوش رامانی بله بله هیجی جی استفاده نکن وقت شهرداریش با ریگیریال بر مثلا کوچکونا جوانان چوینوانا متروپول استانبول یانجی درفت کارل باتمان زده به معاوض جوات در دوره می همی جوان تو پروژه و هنه تایبت با جوانا دسری ده هلوجارتنا چوی ده مگو امی 40,000 استخدام علاوه باتمانی بکن برایا کو فابریکا رو بینه شکل او پروژه بگن ها دوام دکه استخمین دکم یا 3 ساله ده بوزارت 40,000 بريا وزارة التجارة تجي أفتش دمشنها أو تشكي بالكيش ومزنة إن شاء الله مدور ده موافق من أو نجب جريداي بشارة دارية بيه بدرفت الشارع دارية مش بكن هر بارك كي أمي محافظة كي جرى تايم بكن ويش جوانا بيه نجي اختيار
او جوانی کو بخوازن ایشا بکن ایش نوش خورا بکن امی ریاوا رونی بکن وکه رهبرتی امی جوارا بکن داکو زانبن دکیجان قاضی دا وقتی کو فعالیت کرن وجه کاری بکن امی ویری جوارا بکن ما قول هر محلی جبونا كاربنديا بيركا قاربن بهنا خبردن بالشب برود مال دنا بزاروكي خوانا بفاقجيا مال وبتشيكرنا خوارني زحمته نسبت لحدك جوارا هي وقتي جو هرن رابورا هياتي يا تندرستي بسطنيجي كاس نابي والله كا حفتيك شخوره سريخو بسريخو بمنا نا ابتش امكان بيركا راتونا دكتور رابور يبدا زلامي زلامي ولا نهله اذنين ادنوا اي بس لازم ام ايشوان راحت بكن کو بهنا خبردم چه اوای امی اوای جواره چکن جبگو کارم بجیرانی خوره وقتی خود درباس بکن او کسی کو بزارو جیبن امی زاروی واشی یکش عالیه زمانی وافه پرورده هی بدنوا یکش عالیه اولی وش عالیه دینی و امی واهینی دینی وا بکن دو عالیه دجی ام دبی بگن ها گلک ما مستوی کردی هنه گفت خوازن قدرو ور بگرن لی امکان هن دستی واده حتى ما بيد هر محل دجي امي وانا تخنا ايش ذاك وزاروكي ما بعل منا زمان ما يعني وها فاهم كراسه وكيك وين هر محلك كده قريشه تشيكن قريشه بتشوك تشيكن او ما مستي كنها ما في واني ما مستي كردي هنا اللي ما مستي ناك ناين تاين كده وني وانا الورايه امي تخنا ايش بلي باشا نها لهر در الدنيا قاسي كو از زانم وسا ما في پرورده بزمان دایی که ما فکر خدایی خدایی و روایه راسته التركيا وما في ناي داين وجي سالت قامبينا البجارتين درسن بجارته دا ولقلك باجران باتمان آمد چندين نافچندني و مش درخص و مش بو زمان خود مشن هكا قول سركان رامانlı به شهردار باتماني يج بو زمان كرديد بن بان شهرداري دا بلي افتشتي كنتگوني خدمت چوا بگم ما گفتم من سه تشتاب کن بله یک خدمت باید بزمان دایی کامش بداین لا لازم اقول الا بتركيبه يعني دايك كو حتى شهرداريه نمجبور بزمان خو كاري خدمتش خرا بين او يك بله ودمال بري ما انترنت دجي دوشاني ما نبي سي دجي وي زمان دايك تي درباس بن ايرون ها قاسي جو ازانم الباطماني كرد دجين عرب دجين و حشي معمور ترك دجين بهرسي زمان اجي امي كاربن خدمتا انساني خو بدن او يك يا دو ام انستيتيا بدي زمان ابابكن دوردا رهبر و عالم و ريزان و پیشیوان گل کرد چند کس هبن جوان کردی دست بی بکن صحابه عوله کرده صلاح الدين كردي صلاح الدين ايوبي شيخ سعيد استاذ بديع الزمان قاضي محمد والله مصطفى برزاني شيخ عبيد الله نهري محمود برزنجي حتى او كسيكون نافدار بن اما جيانا وحياته بزاروكي خو بدنا الناس كرن بخورتي خو بدنا الناس كرن هر وها بلي هر وها جيانو حياته هلبستين شاعري مي نافدار وكا كلاسيك وكا مالاي جزيري وكا فقيه ايران اواناجي امي بزاروكي خور بدنا حسكرن داكو زانبن شكو هاتنا كوكاوا شكويه تاريخ هوا چجوارد بيجي كي بيشيوان روني كريا برا تبا ناس بكن ويا سياجي وكا جو ماغوت اميش بنا زاروكي خو جو هيني زماني ما ببن امي قريشان وكن و بلا بدل بپره و معلم ما مستيمه وبعلم من زماني واش عليك دجي و بعلم من ديني و بله توك سياست مدارك جوان بروفيل كيج دروي رزي ددين نشان دناف جواكي دا كامبانيا تاع البجارتني دا دمال بارلمانتو يجي ناو بارلمانتري كوام هيني شوازا وامبونين تنكي جدروي رزي اف سياستا كنت مشني يهودا باريشي وكياتا يان تو هنكي بتركينا قلتي اي قريد شي رياخ و نا بيكا از بخوا يك دا مزرينا كي شودا باريما بله جروجا كو هدا بار هي از نافدا بله دريفه برياوي دا حتى بردفكي حتى باليكاري سروكي گشتي قالك كارو خباتي هدا بار ازم دجي گرتيه دوان كوميسيونا ودا بله حتى بالنويساندنا برنامج هدا باريجي از بخوا خبتيما هدا بار سرقان رمضان هدا بار وكذا يعني السياسة ولا تفرق لأفرقي هي هركز كل غوري قابلية أخو غوري إمكاني أخو غوري نيرنا خوي دنياي تشناد بيجش لغوري خودكي
هر کس کو جهو جدا هيا جو بکن لی اسکارم ویا بیشم یونس امیروğlu çava Hüdapar'a Serkan Ramallı havqa Hüdapar'a Faruk Dinç çıka Hüdapar 5 Şehzade Demirci havqası Hüdapar. باشه والقبین سردنا اوفیسن پارتین جدا کلی بله. یشمان پارتیا جدن پارتی بو بله. لورا خفتنا و عینی و هات گویم بده و گو حیران دویم شهفدو حزب کنم بله. خیره هفدو بخوازن هر چقاز پارتی مش هف جدا بنشی یا دل مجی دعوا مجی وک هفه Bəli. دعوا و چیه یا دل و دا چیه Biraz bebejim. Ve roje vakti gom suka kubine derbas bun peşi sarıyama ya AK Parti'ye bu. بله Van gotina mujvara jigot. بله Am zivirin ya yeniden rafay jihabu ya paşiyam hatin dem parti sarıyama ma bej var got. Peki dava ma kurda hamiya aşitiye ve adalete ve keviye. Am tabi davetkin. Gerhana nikaran beyna zaman. Dihnek partiyen dinde. Gerjihana vakma aşkara dibêjin. بله Ya dilême ji ber wê ez dibêyeke. Em naxwazin zilmê bikin. Em naxwazin zilim li me jî bêkirin. Em dava aşîtiyê dikin, dava sulh û selametiye dikin, dava xizmeta milletê xwe dikin. Ev tişt hêviya me tevaya di siyasetmedara de. بله Lê bes ev jî heye her kes ku partiyek û rêk û ji xwe re daniye em dibe ev partiyek û heta niha me wan ceriban diye me dîtiye ku ti encam di wî warî de ji wa çê nabe. بله Ji ber wê em bêjin ev car Hüdapar. باشه. Me jî biceribênin da ku em bidine naskirin û bi destê xwe jî karibin bikin bidine îspat kirin ku huzur jî, adalet jî, biratî jî, wekhevî jî û hizkirin jî înşallah wê bimeçib. برسوکی صمیمی جوان بله. تیکایه و دخواست مثلا دشونا AK Parti'ye da yani şimdi partiye giden ra ana tıfaka ve dem partiye raheba hum behevra ev teşek ve AK Parti da khwas kirbun ve dem partiye ra gotu beş kirba hum behevra ketban hal bişartını bersveki Bêgaz vêya bêjim. Anha ji xwe tu miqam ya qebûl nakin ya paşê. ez khwasteka dilê te Ne, xwesteka dilê çi ye? kabul dikin ev ez Bêga- pirsa jwan Bele. dikin ve dixwast Ne, ana ne, tıfaka bêga. ve dem partiye Vêga anha ne mümkün e. Anha ne mümkün e. ve dixwast Em li ser tiştê ku mümkün bê em xeber din. bele Vêga em dibe çi gereke rêza me li gor İslamê bê. bele Ne lazim e ku herkes wek me bifikirê bawermend be em ne behsa wê dikin. Lê em dibêjin bera kes li dijî İslamê xebatan neke. bele Li urf û adetê me lê xwedî derkeve dijminatiya wan neke. û tiştekî ku dawa tiş nadike bera çek û sîlah û pevçûnê nebêje ku ev jî rêyeke. Yani navbera xwe û çek û sîlaha veqetên. Leyla Zana tuzanı da xuyan yekida go biraz Serokoma Recep Tayyip Erdoğan prosaya çareseriye sarınca derxe pişta Selahattin Demirtaş ku heke Dem Parti AK Parti hevditine nekin ev gelediye Ahmet Türk ku heke pirsa Kürt çareser bike ancak Erdoğan kare çareser bike bu web pirsa Kürt çiye oraya çareseriye hun çeva Pirsa Kurt herî kêm ez karim bêbêjim pirsa zimane, pirsa nasnameye û pirsa dûbendiyên navbera wan bajarê me Anadolu ê gelê Kurdistanê. Bele Ji ber ku dewlemendî li wê derê zêde hene li vê derê kêm. Xizmet li wê derê hene bi her awayî xizmet li vir kêm hiştî mane. bele Wextê ku ev her sê qala de ev pirs bêne safî kirin, pirsgirêka Kurd namîne. Em jî dibêjin Kurd jî wek Tirkan damezrînê vê dewletê ne lazim e bê qebûl kirin ew yek. Nasnameya Kurdî, nasnameya Kurda jî di magazagonê de di destûra bingehîn de bê nivîsandin. yani penasaya ve latibuni vatandaşlık Bele ez behsa wê dikim. bele û zimanê me jî bi zimanê fermî û zimanê me jî bê zimanê perwerdehî. Çi bê bera bê? Pirsgirêka Kurd lazim e safî be heta got dewleta Tirkî divê meseleyê de gavên erênî nebabêjin. Garê ku ji bû ku safî be nabêjin ev ê heta wê dewam bike. Lê em vêya jî dibêjin ji bûna safîkirina vê meseleyê hikûmet û Serokkomar Erdoğan ne mecbûr e bi kesî re bê muxatab. Em daxil. Ne hewce ye. Xwe mesele holê ye, çareserkirina wê jî bellî ye. Tenê dimene ku îrade hebe. Bera îrada hikûmetê hebe ya dewletê hebe vê meseleyê çareser bikin lewla muxatabê hikûmet û dewletê jî gelê Kurd tev xwe ye. Başa. Çend roj berê hevseroka giştiya Dem Parti Tülay Hatimoğulları li Amedê dema eşkerekirina deklarasyona Newrozê da vî tiştê got. Got pirsa Kurd problemekî statûyê
ترکیه چوال پرسکریکا فلسطین خودی درد که که بخوازه صمیمیت خود نشان دوید مثلا عفرین و روجاوای داشی با عینی رژه او ببس تف بگره کویم جه صمیمیت اوان باور بکن بله کاری نرخاندنه کی بکیل سر ولی بگه ام بیشن راست اب هر دو مجار وک هبن نه وک هبن بله لی ام بیاد بیشن عالم اسلامی پروبلم خو لازم به چک وسیله صافی بکن به مذاکره به هدیتنه بله به هفناسینه لازم صافی بکن لی آنها اب امکان دسته تونه شعالی کی دولتات ترکی دبی او جبنا تهدید جبنا من جبنا اولهيه ولاتي من جبر ويك ازمان اوبراسيونات كم شعالی کی دشي اهل بدر دبي افضل ارداميه اقاميه اردا بابو كلمه بچ حقي دولتات تركيا تبي البدر اوبراسيون دكي امجي دبي لازم اب امنيات جهردو عليا بنجي بي ساسكرين و اب اوبراسيون جي لازم نيوي استا کو انسان جي گونده خوش باجار خو دور بکبن و انسان دیجی تکمه دو سوا جکیلیا کو کتنا پارلمانت و حتی روجا ایرو از سر سوشال مدیا دشوفین نقاشك نابرا و جهه بدهيه هم بشتفاني حزب الله تن توان بار کرن و هری داوی جهونزانın berbijera afyonu ya CHP Burcu Köksal bu got hakik az bir şaredar deriye meclide muhida parira gırtiye قیوانیت به هم که هر دری شهرداری افیون بخون و ساگو یانجی تو چوا دنرخنی و نقاشل سروای خدا و تعامل گشتی قش مناك يعني الرنج ما كردا بارتي ما كردا تشبن او نجات برستيان قدناوا زينيتا جهه بدا بويه هيجي بردوامه بله تعامل اواج مرتنا برز زكريا بجولو برسوا في برساكو مجوكر وهذا بو قلت بو نجبر كريارين بكي كست كاره دم بارتي توم بارتي نجبر كريارين حزب الله كست كاره هدا باري في دربار دا نرينه كوي جدا هي يعني راست اوا بقت لازم بيا قبول بكن هر بارتيين سياسي لغوري قانون انتين ده مزراندن بون رابن كرنين 20 سال بري 30 سال بري بوانا وان طبعا بكن كس بيا قبول ناكه ابنا حقوقيه نا عادله نا وجدانيه شيء اما چند مهنه ایریش اسرائیل بردوام مصر غزه دوام لگور رقم داوی زیادتری 30,000 انسان دوره هاتنه قتل کردن اونجا هر دو چارچوبه پیوچونات نابر اسرائیل و فلسطین راست پیشگیری حماس دکن یا خلق غزه دکن اونجا وکه وظیفه کی دینی دکن یا واجبه کی مروواهی بجی هر دو بهوره بقى جبركم مسلمان واجبك دينيه جمره اما او كسيكون ند مسلمان بيجي واجبك انسانيه مروحيه او دعوه انسانيه بخويا مسلمان شي شاخ انسانيتنا جهاب نجودانا جبروك او كسيكون نا اول داربن نا دين داربن نا اسلام بن بلكي وظيفه وياك يا مد دوايه يا مد دوايه پشتی گشت پرسی رفراندوما هرما کردستان پیوندی نبر هرما کردستان و ترکیه دا توزکی لواز ببون هنها استا پیوندین هرما کردستان و ترکیه چوا دبینن دوی چوا به بوه بر باشبونه بده چه شو بوگو بر باشبونه و هر چیز تشتیج مرا لازم به وظیفه وری سر ملیم ام خوازم بکن اصلا پارلمانتو یا و بر بچاف هم دانستندن چوا دکن به پارتیا دستلات را بوره براستی از بیشم پیوندی می زیاده خورد نین نها. بله. لو راج برکو دولت جهاب جدانه چونه هاتنه ما و کارو باره ما و خباته ما همه هل بجارتنه هم ای پارتی زیاده نه. براستی وقت دلی ما کو امبیشن دانستاندنه ما هبن هفدیتنه ما هن نراسته. لیام تخوازن به پیش تابون به هر آوایی هرما کردستانی وان پارتی پارلمانتوی کردستانی بخوشی ام تکریه خو کور بکن و بنگاه که ساغلام دین. باشه. فهمک داویش به هل بجارتنی اجد دنگدران رب گشتی. نه تنش دنگدرین باتمانت خوازی چی بیشی؟ از بیان بیشم. هل بجارتنی هل بجارتن هل بجارتنا رقابت خدمتیه. قنا به خنا خابینن او کسی گو ونه زاربن بدلی و خدمت اجبار بکی. ویل و خودی درکبه. و بدرد و غمگین ببه و بکری و به دنگ خوب دنوانه. از نبی الله دنگ خوب دنه هدا پاریش. لورا بخود القاده بيجم غير نامزتين دين كون بيجن شتا چتره شتا بقابليت تره بهتر بكلمه به راي خونت دم بدنوي لگو بشتا چتر تونه راي خو بدنم
gelek gelek spasız. مرحبا و سر شما سر سر پیروز به بهیوی هلبجارتنه کی دنا وارمی و خوشی دا در باس به از بنی امیرو لبات منه بو میوانی میشی بر بجری پارتی دوز آزاد یا هدا پاره her oha parlamenteri Batman'ı Serkan Ramanlı bu. Hem de derbari Helbizartı'nın heremiye Batman'ı hem de derbari siyasete geçti da me sohbet ekir hatta hep evine gidin hun her şey fazın bedeli ve bxadri ve.